Nombre di Tata e di Io e di Spirito Santo, Señor sea cuboso, romana nell'aganus confessanus picanan, anus por celebrano in maniera digno e misterio non sagrado di nos fe. Mita confessa a Dios Todopoderoso, delante di Tura qui presente, come a pecamacha tanto, a pensamento e palabra, a lo que mi hacia queda sin has, a mi culpa, a mi gran culpa, pesei mi te roga la Virgen María, tur ángel y santo, y vos mi rumanan, y reza pa mí, a Señor nos Dios. Ahora Dios Todopoderoso, por mostrarnos su misericordia, perdonarnos picanan y gibanos na vida eterna. Señor, ten piedad de nos. Cristo, ten piedad de nos. Señor, ten piedad de nos. Háganos reza. Señor nos Dios, vini presente cercanos con gracia y poder, llenanos corazón con vida novo y preparanos para venimiento de Jesucristo. Arreboyu, por hallanos digno de tomar parte en la mesa de fiesta de vida eterna, a nos por recibir por de su mano pan celestial. Sa que nos te pedimos por medio de Jesucristo, voyu nos Señor, que ende como Dios te viva y reina cubo, en unidad de Espíritu Santo, dentro siglo y siglo. Nan. Lectura voor de boekje de profeta Isaías. El día Señor soberano, te pone un comimiento para tu pueblo ribacero de Sion. Comida sabroso y bien exquisito. Carne de más fini, bien que hayan ahecha. Riba esero aqui, Senhor, ta quebra e velo de rau, que ta tapa tur pueblo, e mortaja, que ta cubre tur nación. Senhor Deus, ta mata la muerte pa sempre, e ta seca lágrima na uovo de tur gente. E ta quita e vergüenza que su pueblo a pasa del mundo entero. Te sei, Senhor, mes a priminti. E dia rende lobisa. Bonota mira, tasina ta nos Deus. Denje nos apone nos confiança e te a salva-nos. Te saque ta é Senhor de nos confiança. Agora nos pode cantar yen de alegria, pa sobra ela trece salvação para nós. Palavra de Deus. O refrão de Salmo está: Lo mi viva den cas de Senhor, enter mi vida largo. Lo mi viva den cas de Senhor, enter mi vida largo. Senhor, ta mi guardador. Mi no tenho falta de nada. Den cunuco de hierba verde, eta lagami sossega. Eta ribami na fuente de agua fresco, pa mi volve a força. Lo mi viva den cas de Senhor, enter mi vida largo. Eta guiami den bom caminho, na honor de su nombre. Mas que me pasa den abismo de morto, mi nota sinti ningún ansia. Bo presencia, bo garoti e bastão, não ta sempre mi amparo. Lo mi viva den cas de Senhor, enter mi vida largo. Para mim, bota derecha mesa
den cara di enemigo. Potahunda mi cabesco perfume, llena mi beker abundante. Lo mi viva den cas di Señor, enter mi vida largo. Bo bondats y bendición lo acompañami, tur día de mi vida. Lo mi viva den cas di Señor, enter mi vida largo. Lo mi viva den cas di Señor, enter mi vida largo. Aleluya, 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 aleluya. Vini, Señor, no tarda más. Libra al pueblo de su falta. Aleluya, 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 aleluya. Señor sea con vos. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En el tiempo allá Jesús se llega a banda del lago de Galilea, subicero y caicinta. Multitud grande atresan en hendena, lam, mancarón, ciego, mudo, y hopi otro enfermo. E a poner hendena aqui na pia de Jesus, e ela curanan. E multitud queda assombrar, ora a mira, mudo papia, hende macaron, cura, hende lam, cana, e ciego mira. E nan alaba, e Deus de Israel. Jesus a llama su discípulo na neabisa, e tin duele de hende nan aqui, a sobranante em 3 dias acaba cerca mim. E não tem nada de comer. E não quer mandar não vai, cas, estoma baixi, para não cair flor na caminda. Su discípulo não conteste. Dava por raia tanto pão assim, no lugar solitário aqui, assim tanto gente como é suficiente. Quanto pão vos tem? Jesus aponta nan, e não contesta. 7, e algum pisca chiquito. Jesús manda tur gente cinta bona suela. Después de la coge 7 panan que piscanan, agradece Dios, quibranan y dona su discípulan, y a parte para hendenan. Tur gente a come suficiente. Ambe discípulan a llena 7 macoto grandi, que pida pan, que a sobra. Palabra del Señor. Entre palabra de Dios, por mi lectura, Isaías, Salmo 23, como vos conocéis de memoria, y Santo Evangelio, antor a papia de Eucaristía. Por supuesto, nanta anuncio de fiesta eterno, pero la fiesta aquí está principiada, comienza en Eucaristía precisamente. Assim na Isaías, papia de Cero Sion, riba Cero Sion, comida sabroso, vinha exquisito, carne de mas fini, vinha cu anhanan ahecha. Essa aqui está a imagem da Eucaristia. Comida sabroso, vinha exquisito, carne de mas fini, vinha cu anhanan ahecha. Cada vez que nós está bem santo sacrifício de missa, nós está subir e vai ser o Sion para tomar parte do banquete que Deus a preparar. Para dentro do banquete que dia lo virá eterno. E sin figura, sino
visible, sinta cara a cara, disfrutando del banquete de amor. Salmo responsorial 23. Taguiami na fuente de agua vivo, te lagami sossegar in hierba verde, te derecha un mesa para mí en vista de enemigo, te junta mi cabeza perfume, trove una descripción de banquete, una descripción de Eucaristía. Cada vez que nos está bien santo sacrificio de misa, te guía-nos para nos sossegar en hierba verde de su palabra, para nos bebe de fuente del Espíritu de Dios, para nos sinta en mesa que está derecha para nos en vista de enemigo. Enemigo está mundo está enemigo. Y en vista de mundo aquí, una mesa derecha para nos. Y Santo Evangelio, Jesús está sinta arriba un cero Sion, de prima lectura, es un cero, donde Jesús está sinta en visa sina, y multitud está bien cerca de cojo, ciego, ancarón, lam, todo sorto de enfermo, enfermedad físico, Jesús está cura, está simplemente imagen de maleza espiritual, curva físico tiene su limitación, no porque da perfecto, no porque da joven constantemente, no porque da sin hanya maleza, está un tent, está un curva miserable, un tent que está gasta. Pensei, e maleza nan que o Evangelio está menciona, está símbolo, imagen, y maleza nan espiritual, maleza nan que por causa morto eterno. Y riba es cero aquí donde Jesús está sinta, está guarda, gente bien, está cura e maleza nan aquí, está cura nan, verdad? No está bien cerca de como gente enfermo, pues ahí nos avisa para mi culpa, para mi gran culpa. Pues ahí reconociendo nos maleza, nos enfermedad, el Señor te perdona-nos, te cura-nos, devolve-nos vista a trove, devolve-nos habilidad a trove, para cada camino de Dios, devolve-nos brillo a trove, para nos no quedar manera gente lam, paralítico, ¿verdad? Y después te parte pan, te avisa mino que panan baikas stoma bashi, mino que panan volve el mundo sin fuerza, sin alimento. Cada quien que viene aquí te regresa con fuerza de Dios, con alimento de Dios. Nos mira también que tiene un lugar para por hañatures aquí, ser Sion, ser donde Jesús está sentado, un lugar donde tiene fuente, donde tiene hierba, donde tiene mesa derecha. Y gente sabe donde el lugar te queda, hasta belta bati para indicar que el momento lo comienza, que la fiesta está a punto de comenzar. Pero si gente está ignora eso aquí, o si gente no está gusto de la fiesta de Dios, está en asunto. Puede ser no lo a desear para celebrar a Eucaristía en cada casa. Puede ser flojera lo iban a tal exigencia, ¿verdad? Pero Dios está establecido y está hopi generoso, ¿verdad? Hopi generoso, que en cada barrio, en cada pueblo, tiene un cero Sion. Y ahí ainda não pide más, diz para justificar na falta de interés.
gente perde gusto di cosas di Dios. Perde gusto. Gente da parse non era mucha nandia vendía. Abuelita gasta mitad día para hacer un stobá delicioso, ¿verdad? Y mucha también sienta en la mesa con su chuchería de McDonald's, ¿verdad? Con sus chips, para sobrar, no tiene gusto de comida saludable, delicioso, los países de tradición, no tiene gusto. Su mayor no estaba en tiempo y así come chuchería, come cualquier cosa, y se está su delicia. Así no está mucha nadie vendía, ¿no es verdad? Y así no está gente de vendía, no tiene gusto en lo cual Dios está preparado. No tiene gusto de viña que tiene años, está hecha acaba, carne delicioso, palabra de Dios. Anta preferado y queda delante de televisión, algo que no mes no sabe con antawak. No mes no sabe. Toch es aquí está más gustoso para nan que bien escucha palabra de vida, ¿verdad? Tanto gente que está en la casa sin hacer nada. Pues hermana, está misericordia de Dios, que nos no ha perdido gusto ainda, que nos tem smack, que nos está sinti delícia, e que nos por bem, algum de vosso, todo dia, ribacer o Sion, e sinta e goza de fiesta que Deus está preparando para nós. Láganos lanta para Romana. Láganos pedir, Senhor, venha a nosso auxílio, láganos reza. Tata bondadoso, fuente de tu alegria, ayuda tu mensajero de Cristo, Papa, Obispo, tu sacerdote, religioso e fiel cristiano, de uma contesta positivo ribe problema de nos tempo moderno. Oh Senhor, Nós te pedimos, escucha-nos. satisfazer com boa comida de vida tu resnan que tem hambre e sede de justiça. Oh Senhor, Nós te pedimos, escucha-nos. assim é pecador não consciente de uma situação crítica e ajuda a volver busca a Deus. Oh Senhor, Nós te pedimos, escucha-nos. duna tur gente pão para não hambre e tur pueblo lo que não tem mester para viver e desarrollar na uma maneira digna. Oh Senhor, Nós te pedimos, escucha-nos. nos está recomendado turnos romanos de fundo para não gozar de paz. Oh Senhor, Nós te pedimos, escucha-nos. Escucha-nos, Tata Santo, a medio de Cristo, nosso Senhor. Por Santa Romana. Romana, não sei que é parte eucarístico, ação de graça, caminho de pão e vinha accurato da troca de corpo e sangue de Jesus. Está pedindo alguma pessoa do pueblo, se não por a passar collecte, de antemano machadanki, e durante a ofrenda, nós canta a cantica número 66. Uni-nos com Cristo, maneira arrancana, nos tem de carga fruta, para nos bom obrana, siguiendo lei de Cristo, su lei de caridad, nos lo toma parte na su felicidad. Van ofrecernos vida, culturnos aflicción, miseria y alegría, tur obra y posesión. Señor, ribabo mesa, nos turta ponenan, junto con pan y vía, ay Dios no venga.
Haga-nos resa, rumanan para nosso sacrifício porto agradável a Deus Tata Todo-Poderoso. O Senhor, como señal de nosso amor, nos apresentava, nos ofrenda, nos pedivo, haz-nos celebrar o sacrifício aqui com frequência, a nos cumprir com o mistério sagrado que vai instituir e realizar em meio de nós o milagre de nossa salvação, a meio de Cristo, nosso Senhor. Senhor, seja convosco, alça vosso coração. Háganos agradecer, Senhor, nos Deus. Em verdade, a nos dever está bom para nós de agradecer-vos sempre e tur caminda, Tata Santo, Deus Todo-Poderoso e Eterno, princípio e fim de enter criação. Asconde para nós e dia e hora, que Cristo Jesus, voio divino, Senhor e juez de história, lo aparece, pistico glória e majestade. Riba e nubia nan di cielo, riba e dia ei terribile e glorioso, e mondo actual lo passa by, e cielo novo, e terra novo lo nasce, e mes Señor, que lo manifesta su mes y en di gloria y majestad, ta vinis ahora cerca nos en cada gente y acontecimiento, pa nos recibir de fe, y pa via di nos estimación, nos por dar testimonio, que nos guarda venida glorioso de su reino. Pesei, mientras nos guarda su de dos venimiento, junto con tu ángel y santo, nos proclama el himno de bo gloria, cantando unánimemente. Santo, 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 vota, oh Señor, Dios de ejército, cielo y tierra tallen de bo gloria, Hosanna en altura, bendicionata Jesús, cutabini de nombre de Señor, Hosanna, Hosanna en altura. Hosanna en altura. Página 58. En verdad, Señor, ta santo botá, y con tu razón enter creación a sali for di bomant alababo, a sobra pa medio di boiu, nos Señor Jesucristo, y pa forza di Spirito Santo, bota donatur creatura vida, y bota santificatur cos. Hasta glorificado, a sobra continuamente bota reuni un pueblo pa mes, assim na que foi caminda solo ta sali, te caminda et adrenta, anta ofrece na bo majestad una ofrenda sin mancha. Apesei, Señor, nos te rogabo humildemente, consagra ofrenda nan aqui con nos aparta pa bo, santificanan pa bo Spirito Santo, pananbira curpa y sangre di boiu Jesucristo, amándanos celebrar el misterio nan aquí. Sobre anoche con la traicioné en mes acoge pan, agradeciendo el alababo, el aquibre pan y adunena su discípulo nan bisando. Tuma, vosotros come dice, pa sobra esakita mi culpa, colota entrega pa vosso. De mesma maneira, después de cena, ele acoge el cáliz, agradeciendo la volve al lavabo, donde na su discípulo nan bisando. Tuma, vosotros bebe dice, pa sobra esakita el cáliz de mi sangre, sangre de alianza novo y eterno, colota drama pa vosso y pa hopi hende, pa porodon di pica. Hasi es aquí a mi memoria.
Háganos proclamar el misterio de fe. Nos anunciamos morto, Señor, y nos proclamamos resurrección. Vini, Señor Jesús, vini, Señor Jesús. Tapesei bontate, recordando o sofrimento que voiu a passa para nossa salvação, e também sua ressurreição admirável e seu subimento na cielo, esperando a vez sua venida gloriosa na fim de tempo, nos está oferecendo o sacrifício vivo e santo aqui, como prueba de nossa gratitude. Irabobista rive ofrenda di boiu, que para sua morte restabelece-nos de boa amistade. Laga sua corpo e sangue fortalece-nos, assim nos portaiendo seu Espírito Santo e forma corpo e Espírito de Cristo. Are emes, por nos vira uma ofrenda permanente para bo, para nos haya parte de boa herência junto com o escogido. A primeiro lugar, com a Virgem Maria, Mama de Deus, com San José, seu esposo, com o apóstolo e mártir, e todo outro santo, para a intercessão nos dá conta de ganhar sempre boa ajudança. Está suplicado, Senhor, o sacrifício para reconciliar-nos com vós, também ter essa paz e salvação para o inteiro mundo. Consolida a fé e amor de boa igreja durante sua passagem no mundo. Cuida-nos, Papa Francisco, nosso Obispo Luis Antonio, Colegio de Obispo, enter clero e enter pueblo que boa gana. Escucha a oração de família, bo queira ter-se junto aqui em boa presença. Ata misericordioso, hala benignamente cercabo, turboiunan, na onda cunanta viva. Toma den bo reino, nos rumanan defunto, tu resnan co abai for di nos e amori den bo amistad. Nos ta spera co aia den bo reino, tur junto nos por goza eternamente di plenitud di bo gloria, a medio di Jesucristo nos Señor, en quien devotado un mundo generosamente, tur lo que ta bon. A medio di Je, junto con ei den Je, tur honor y gloria te tocanabo, Dios Tata Todopoderoso, en unidad de Espíritu Santo, dentur siglo di siglo nan. Promeco nos recibi curpa e sangue de Cristo, nossa reza manera emes, assegna-nos, nos Tata, que na cielo, o nome seja santificado, lagabo reino venha a nós, a vontade seja assim na terra como no cielo. Dona-nos ave nos pan de cada dia, e perdona-nos nos debe, mescos que nos está perdonar nos debedornan, e não laga-nos cair em tentação, mas livra-nos de malo. Livra-nos de turmalo, Senhor. Dona-nos paz no dia nan aqui. Ajuda-nos com misericórdia, para nos quedar sempre livres de pecado e proteger contra toda tribulação, mientras nos aguarda a venida gloriosa de Jesucristo, nosso Salvador. Senhor Jesucristo, bo avisa bo apóstol nan, te larga vosso paz me dona vosso. Não mira nos picanan, sino fé de boa igreja, conforme com a vontade do nebo paz e unidade completa. Abo, que te viva e reina dentro siglo de siglo nan. Paz do Senhor seja sempre convosco. Láganos de una otro paz. Lamchi di Dios, cuta quita pica di mundo, tene piedad di nos. Lamchi di Dios, cuta quita pica di mundo, tene piedad di nos.
Lamci di Dios, cuta kita pica di mundo, duna nos paz, duna nos paz. A te, lamci di Dios, cuta quita pica di mondo, dichoso te están cuta convida na cena di Señor. Señor, mi non da digno, pago vini cercami, ma papia un palabra y lo mita cura. Háganos reza. Oh Dios de bondad y amor, líbranos de todo lo que está malo de embobista y haga alimento que nos ha recibido, preparanos para fiesta venidero de Pascua. A medio de Cristo, nuestro Señor. Señor, sea cuboso. Bendición de Dios Todopoderoso, de Tata, Hijo y Espíritu Santo, baja ribaboso y queda siempre cuboso. San Miguel Arcángel, defendenos del bringamento, contra malicia y engaño del diablo, séanos protección. A Dios manda ribaje, nos pide humildemente, y Abo, Príncipe de ejército celestial, manda con poder divino del infierno, Satanás y otro mal espíritu, que del mundo, para perdición de alma. Amén. Boso vai.